nyuma y'imyaka 8 APR yongeye gutsindirwa mu rugo ku mukino nyafurika, aho yatakaje ku bitego 2-0 imbere ya Pyramide FC ifite igikombe cy'irushanwa riheruka rya CAF Champions League. Kuri ubu iri gukinwa mu ijonjora ry'ibanze. Uyu mukino ubanza wabereye kuri Kigali Pele Stadium washyizwe ku masaha adasanzwe, aho watangiye ku isaha ya saa 8 z'amanywa. Hari amakuru avuga ko APR yahisemo iki kibuga n'aya masaha kugira ngo igerageze kugora Pyramide FC zari zigiye guhura. Dore ko ubusanzwe ikipe yo mu Barabu ikinira ku kibuga cy'ubwatsi busanzwe, mu gihe tapi synthetique ishyuha cyane iyo hari izuba. Gusa ibyo ntacyo byayifashije kuko amakipe yombi yakiniye kuri iryo zuba n'ikibuga, ndetse ku minota 90 irangiriye ikipe yo mu Misiri itsinze ibitego 2 byose ku busa. Ibyo byinjijwe n'umunyekongo Fiston Kalala Mayele mu gice cya kabiri. By'ukuri turebye tunakanagenzura twakwibaza ndetse tukavuga tuti APR yabuze iki? Pyramide si ikipe nshya yo mu Rwanda, bwa mbere igeze mu Rwanda, cyangwa se si ikipe nshyashya mu Rwanda, kuko byari inshuro ya gatatu ikiniye i Kigali kuva muri Nzeri 2023, ndetse buri gihe ihura na APR FC muri CAF Champions League. Kuri iyi nshuro amakipe yombi yahuye mu ijonjora ry'ibanze, aho kuba mu ijonjora rya kabiri nk'uko byagenze ku nshuro ebyiri ziheruka. Ikindi cyakora itandukaniro nuko Pyramide FC yageze i Kigali ari ikipe yazamuye urwego, aho kuri ubu iri mu zubashywe cyane muri Afurika nyuma yo kwegukana CAF Champions League 2024-2025 iheruka. Ariko ikaba yaranyuze mu majonjora y'ibanze kuko nta manota menshi isanganywe mu marushanwa ya CAF. Mu kibuga nta kidasanzwe abanyamisiri bagaragaje, aho akenshi mu mikino ibanza yose bakiniye i Kigali barangwa no gukinisha imbaraga nke batuje. Wakwibaza nimba ari izuba ryari ryinshi ariko i Cairo hashyuha kurusha i Kigali, nabyo wabyibaza. APR yari ku gitutu cyo kwitwara neza no kwishima abafana benshi kuko bari baje bayishyigikiye kuri stade y'Inyamirambo. Yari yuzuye mu bice byose ku buryo utabonamo n'umwanya n'umwe. Gusa imikinire yayo iracyarimo ibihanga mu bijyanye no guhuza umukino ndetse no kugira abakinnyi bakora ikinyuranyo, kuko iminota 45 yarangiye idateye no mu izamu. Ni mu gihe Pyramide yari yagerageje Ishimwe Pierre mu gice cya mbere, ishoti ryatewe na Elton De Silva rikurwamo n'umunyezamu wa APR. Ikipe y'ingabo z'igihugu yinjiranye imbaraga mu gice cya kabiri. Ruboneka Bosco ahindura mu rubuga rw'amahina umupira wasanze William Togwi wawushyizeho umutwe, ariko umunyezamu Ahmed El Shenawi awushyira muri koroneri, babahushije igitego cya mbere. Pyramide nawe ntiyatindiganyije kuko nyuma y'iminota 3 yafunguye amazamu ku gitego cyatsinzwe na Fiston Kalala Mayele, akaza no gutsinda n'icya kabiri ndetse ku minota 85. Ibitego byombi byabonetse ku makosa yo kugarira kw'abakinnyi ba APR, aho igitego cya mbere cyaturutse ku mupira Ronald Sekiganda yahaye niyo mugabo Claude ashyiraho akaguru mu buryo bworoshye. Abdulrahman Mohamed awukoraho asanga Mayele arawushorera, Claude nawe arawumuhereza, ndetse na bagenzi be aribo Niyigena na Clement ndetse na Shimimana Yunusu ntibagira icyo babikoraho. Atera ishoti ku murongo w'urubuga rw'amahina, Ishimwe Pierre niyagira icyo abikoraho, umupira uruhukira mu rucunduro. Igitego cya kabiri ho nicyo cyaturutse ku mupira wa Abdulrahman Mohamed, yacomekeye Fiston Kalala Mayele umupira, ariko yarari hagati neza ya Niyigena na Clement na Shimimana Yunusu, ariko uyu mwugariro wa nyuma ntiyabasha gukurikirana byihuse Mayele ngo amuhagarike. Atera ishoti rikomeye ku murongo w'urubuga rw'amahina, Ishimwe Pierre wari wageregeje imbere, yari yegereye imbere ntiyabasha gukora ku mupira wagendaga kandi hari hasi, kandi umupira wihuta cyane. APR rero yangiwe igitego nanone yabashije gutsinda.
yeretswe icyo umunyezamu akora. Mu minota 20 ya nyuma y'umukino APR yagerageje umukino mwiza, irakina biracika, cyane cyane nkaho Memeri Daoulaouf wari wagize mu minota yabanje yari yabuze, yatangiye kwibona noneho mu mukino muri minota 20 ya nyuma. Urugero nko ku minota 68 iyi kipe ihagarariye u Rwanda yabonye uburyo bwashoboraga kubyara igitego ku ishoti rikomeye ryatewe n'uyu Memeri Dao ari mu rubuga rw'amahina, ariko rikurwamo n'umunyezamu El Shenawi wahise awushyira muri koroneri. Piramide itari ifite umutoza mukuru Krasnoslav Jurkovic wahawe ikarita itukura ku minota 70 nyuma yo gushwana n'abasifuzi, yorohewe na APR mu minota yakurikiyeho, ariko umunyezamu akomeza kwitangira. APR yibwiraga ko yishyuye ku mupira washyizwe mu izamu na Mamadusi ku minota 80, ariko umusifuzi wo ku ruhande agaragaza ko habayeho kurarira, ariko nyuma yo gusuzuma amashusho nyuma y'umukino uyu munyamauritania asanga yibeshye, ndetse umutoza Talib Abdulrahim yavuze ko yabasabye imbabazi. Umupira watewe na Hakim Kiwanuka awuhaye Byiringiro Gilbert wakubise umutambiko w'izamuvamo, mu gihe n'undi watewe na Ruboneka wakubise igiti cy'izamu nabwo kavamo. APR yabonye kandi uburyo bw'umupira watewe na Mamadusi nabwo basubizwa inyuma na El Shenawi, uyu ni umuzamu w'umuhanga. Umukino wo kwishyura uteganyijwe kuzabera mu Misiri ku cyumweru ku itariki 5 z'ukwa 10 2025. Umunye-Kongo Fiston Kalala Mayele niwe wakomeje kwerekana yuko ikipe ya APR amaze kwibangamira, kuko buri gihe uko bahuye niwe ukunda